Njalo-ke ngomsombuluko siveza imisebenzi kaShembe neyidala ukuthi bambize ngoNkulunkulu. Okay-ke asike-ke sizibonele. Mama ayishona yona. Sekwenze njani? Ifike la ngishaya stroke. Well lana-ke kuse-PMB-ke ezisizeni Temple. Well-ke ugogo-ke uphilise khona-ke eshawa-ke i-stroke-ke. Anginalo ulwazi isikhathi esingakanani. Kodwa-ke unyazi belungekho luse-Harrismith Entabazwe. Kodwa izinto zasale zenzeka ngapha e-KZN. Ngegama lakhe yena esentabazwe ngakho-ke ufuna-ke sithi-ke ubani uma singasho ukuthi uNkulunkulu owenza lo msebenzi. Ana-ke kungom-2013 or 2014 if I'm not mistaken-ke unyazi-ke lwenza-ke le ntombazane-ke eyendiya ukuthi-ke ikwazi ukuhamba-ke since ingakwazi ihambe ilokhu yazalwa-ke eneminyaka-ke u-8-ke ingakazi ihambe-ke kodwa kwathi-ke kufika unyazi lwezulu endaweni yesigameko yafese-ke iyahamba-ke wase wathi-ke abakho amanzi empompini awabusise-ke khona-ke izowaphuza bese ihamba-ke unomphela. Well-ke kwami kuloku kukuvezela nje unyazi, ngiloko ngikuvezela nje ezimnandi, ngiloko ngikuvezela nje ezinodu, ngiloko ngikuvezela nje ongayithandi. Bese-ke ngithi kumele ukuthi uyithande futhi kuyakuphoqa ukuthi uyithande lezi ndaba. Lapha-ke kwaNongoma-ke esigodlweni-ke lapho khona isilo esidala esitshaliwe-ke sacela inkonzo-ke kumaNazaretha-ke aholwa-ke inkosi-ke unyazi lwezulu-ke. Kwathi-ke sivaliwe inkonzo-ke kwabe sekusukuma-ke naye-ke intombazane encane bengakazi kwazi ukuhamba eloku yazalwa. Nayo-ke unyazi aliyibambi ngesandla alibathandazeli labantu kodwa-ke sibona ngomuntu endaweni yesigameko seyisukumele seyihambela. Kanti unyazi lumsukumisile lumsusa kuleya wheelchair manje uyahamba manje lapha ezazi unyazi seligile imanga lasukumisa nansi insizwe eqhamuka eSwazini iyahamba manje isukumile manje isukuma kunansi i-wheelchair iyona sizoqhuba le wheelchair ayisezokuhlala ku-wheelchair sizohamba sisebenza umsebenzi. Well iyona-ke inganekwane-ke ngizohlezi nginithulela yona eyenziwa-ke inkosi-ke unyazi lwezulu-ke laphana-ke ebuhleni bamaNazaretha. Iyo-ke inganekwane engohlezi nginitshela yona-ke lena nginikhombisa yona. Okuyiyona reason-ke yenza labantu bathi-ke uShembe uNkulunkulu. Ngoba-ke unyazi alibathindi labantu kepha sibona ngabo sebesukuma. Okudala-ke ukuthi bathi abantu-ke uShembe uNkulunkulu ngenxa yale misebenzi engiyivezayo nawe oyibonayo. Well iyona-ke inganekwane engikutshela yona-ke lena hayi enye. Uma-ke unenganekwane enye ozongitshela yona-ke angazi ukuthi ngabe ukhuluma ngani. Ngakho-ke bengicela nambe no-subscribe-ke lapha ku-YouTube wami ethi Mthetho Video Editor. Yeah, please like and share the video. Isiyobonana-ke ngomsombuluko ozayo neminye imisebenzi.